ko man ay kublay happy ayam ni de kusin ka basokya nam tagari ba kajat madru ha ka bay de ba katukin thai kanisa ka ba sa mta sa banglur ngasusi thang abang i ya ki jingle joka ba ka kren ben ngi kasi idon daw ayu ba ka kan ben ngi ngile ayu ya ka ba ka kren nga ngi haduk ata ni bisko kumno thi ki ba rei ngak kum usama kari kasi ngasko dak mesim go sok thang ni jikran joka ngi kamle ka ngi kun pantut itu pastor ong ba un IFR hajing syakat pastor di ban barkan syabun keren ba di ban konseling satu ke breu wah bentuk ke satu breu kumlo kalong kumlo kawan kalis kumlo ula ban ong IFR da kepada ngasu kota kamla ban priam ya kata hajing sya ni fisko kumlo pi ba hanga tengam la ban priam ringem dei bangi pelat himangi video jorkah nerima ka ka pelat ngi kinong pe tingin la ayu ngimla ban le habangi yu itingi pe ni pi ong kuno ipa nga tengam la pi ban pedang hajing syau tu pastor lu ada berkeren udah ban selok udah ban keren bah jai pa jai undai ban surai be ya bom don ong bat ko ki kimi pa kisamla kita men dah husiar ki kun bat pikir kun pe ki kun halti ka badai senangi kun halti ka babah warna ai lat iki kun bagi niat ala kabasniu ko weru nga banjur ki samla ka pertimenta bagi nang bah ban penon kam ki sosial media marna ki sosial media ngiyo sibun ki jing betai ada ngile ki babah ngiyo ka jing betai ada ngile ka basniu te ka pos ka jing jot renang ko kena ko samla ko teman ko lupa to hikai ki kun bat ko ki samla to nang ban penon kam ka sosial media ada pinang ban kam ka jing betai yati ada pinang ban kam dot jing betai Reko kisah to sebawan mlin dari ban le ko kisah kum ketu kena berada sa Banglor man petho bre ya ka brih yo terjun tagi di kentin lihat kebesi boniti